11 Oktober 99 terjadi mehena iya, kejadian menyedihkan. Ratane ya sifat ayam no haiti bene ulate mononia sisa kape susah sanang eire pona seisi bantura iteruara sisi mora pona hena iya hena ya peri iteruara sisi mora pona hena iya hena ya peri pona ranawa hena panuke mononya sisa kape pona rabuna kapa hidup ramata re heti ke ranawa pere ranawa jadi tane. 11 Oktober 99 terjadi mehena iya, kejadian menyedihkan. Ratane ya sifat ayam no haiti bene ulate mononia sisa kape susah sanang eire pona seisi bantura